салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Вақтҳои охири аҳволи даста дар Ла Лига он қадар хуб нест ва ҳозир дар бораи қаҳрамон шудан гап заданам маъное надорад. Не ба ҳисоби математикӣ шанс аст, лекин ҳамаш аз реал вобастагӣ дорад. имрӯз гап мезанем дар бораи он ки ба Барселона чӣ халал расонид ки ғолиб барояд ва дар бораи он ки дар даруни даста чӣ рух дода истодааст. чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди BARSATG дар аввалин пардохтатон 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо пешравии мо. дар состави асосии он қадар дигаргунӣ набуд. дар хати ҳимоя Умтити нест шуд ва Лангле ба ҷои худ баргашт. Роберто дар замин набуд, аммо баъди травма ӯро дар состави асосӣ даровардан мумкин нест. дар хати ҳимоя боз Рики Пуч баромад. Бускетс баргашт, Ракитич ва Видал бошад дар состав истоданд. дар пеш бошад танҳо Месси ва Суарес. ин маънои онро дорад ки дар мобайни бозӣ моро дар ҳайат дигаргуниҳо интизоранд, барои он ки се ҳамлагар дар майдон набуд. биёед дар бораи мавқеи Видал гап мезанем. ӯ дар вақти будани Валверде дар даста нақши асосиро бозӣ мекард ва дар ҳар бозӣ қариб гол мезад. гап дар бораи голзании ӯ не, балки кадом функсияро дар майдон иҷро мекунад. ин хел бозингарон каманд. ба ёд биёрем Паулиноро, ки онам хело сезони хуб гузаронда буд ва қариб дар ҳар бозӣ он ҳам гол мезад. лекин ин хел намуди бозингарон дар дигар намуд схема худро хуб нишон медиҳад. ба монанди тактикаи Валверда, аммо ба Сетьен бозингарони техникадор ва сабукдав лозим аст, то ин ки як касани қадӣ пас дода тавонанд. биёед мисол меорем Видалро бо Пуч, баробар мекунем онҳоро. шумо худатон аллакай фаҳмидед ҳарду ин бозингарон аз ҳамдигар хело фарқ доранд аз ҷиҳати физикӣ. лекин дар таги дасти Сетьен Пуч дар ду бозии охир яке аз бозингарони беҳтарин даста буд, барои он ки ӯ ба схемаи Сетьен мувофиқ аст. акнун дар ин ҷо савол ба миён меояд. дар вақти будани Сетьен Видал ҳоло бозии беҳтарини худро нишон додааст. дар вақти будани Валверде ӯ қариб дар ҳар бозӣ беҳтарин буд. истисно нест ки Видал бозингари техникӣ нест, лекин ӯ бисёри вақтҳо дар майдон наметобад. Атлетико ҳамчунон худро маҳкам кард ки ҳатто дар аввали бозӣ на Маратаро истифода бурд, на Феликсро. аммо Симеоне аз аввали бозӣ Диего Костаро сар дод. Феликси ҷавони тездаво бошад, барои охирон монд. Барсаи Сетьен бошад, боз ба се ҳимоятгар баргашт, аммо бо як ивазшавӣ. агар пеш як ҳимоятгари кунҷии мо ба пеш мерафт, то дигараш бо Пике ва Лангле якҷоя мешуд. дар ин бозӣ бошад ҳам Алба ва ҳам Самиду ба пеш ҳаракат мекарданд. ба ҳимоя бошад Иван Ракитич мефаромад. бо минадории Ракитич Пуч ба фланги чап гузашт ва ин чиз ба мо озодӣ медод. Сетьен дар бозии охир мехост аз мобайни майдон бо пасҳои кӯтоҳ ба ҳамла барояд, аммо ин чиз кор намекард. баъдан як флангро пур кард, ҳозир бошад ҳардуи флангро. дар умуми ин тактика ва ин схема хело ва хелоам хуб метофт. Рики Пуч озодии бисёр гирифт ва тавонист тарафҳои сахти худро истифода барад. бисёртар прессинговат мекард, бисёртар ба ҳамла меравт ва бисёртар бозиро ба ӯҳдаи худ мегирифт. агар баҳоро ба хотир нагирем, то беҳтарин бозингари ин бозӣ буд. яъне аз ҷиҳати бозӣ. дар умум флангҳо хело хуб кушода мешуданд, аммо ҳаст чизе ки на ба ман, на ба шумо мухлисони Барселона маъқул мешавад. ҳаст бозингароне ки дар майдон истодагианд, аз пушти туп намедаванд ва дар умум бе туп даста он қадар намеҷунбад. чӣ хеле ки Кройфи бузург гуфта буд ва ман ҳамавақт инро такрор мекунам, футболбоз дар 90 дақиқа 3-4 дақиқа тупро идора мекунад. аз ҳама осаш он ки ӯ бе туп ба кадом кор машғул мешавад. лекин дар Барселона ҳаст бозингароне ки дар вақтҳои идора накардани туп худо медонад ба чӣ корҳо машғуланд. якум голи Барселона аҷоиб рух дод, лекин ҳамаи ин аз зарбаи ҷаримавии Месси сар шуд. бозингари аргентинӣ бо зарбаи сахти заминӣ ба кунҷи дарвоза зарба зад. Коста бошад ба ҳимоятгарони худ ибрат нишон дод ки чӣ хел бояд бозӣ кунанд ва як бора ба бозингарони Барселона низ ибрат нишон дод ки чӣ хел бояд онҳо гол зананд. ба ин рикошети нохуш, лекин ба фоидаи мо. Коста аз зарбаи кунҷӣ бисёртар гол мезанад нисбат бозингарони Барселона ба дарвозаи рақиб, лекин баъдан ҳисоб баробар шуд. аввалан Караско аз Пике мегузарад бо осонӣ, баъдан Видал бошад беақлона кор мекунад. бо суръати баланд давида пои худро дароз мекунад. Караско бошад тӯбро қафо мекашад. дар маҷмӯъ по ба по мерасад. пеналти таъин карда мешавад. Тер Штеген пеналтиро мегардонад. боз аз сари нав пеналти зада мешавад, лекин ин маротиба гол мезананд. Тер Штеген аз хати кашидаи дарвоза мебарояд. пеналтиро аз сари нав медиҳанд. ҳамаи ин аз рӯи низомнома мебошад.
بیاید اکنون با ترتیب درباره همش گپ میزنیم. یکم، ویدال پایش با پای کاراسکو میرسد. بله، کاراسکو برزیاد خود را کینوگی میافتاند، لیکن همش از روی نظامنامه. دوم، تر اشتگن از دروازه بیرون میبراید و برای خود مسافه را کوتاه میکند تا اینکه قاپیدن توپ آسان شود. لیکن از روی نظامنامه کاری او خطا است و باید پنالتی از سر نو زده شود. لیکن گپ در دیگر چیز است در اینجا. اگر شما 15 پنالتی بازی اخیر را تماشا کنید از دیگه خوب بازی، تو میبینید که از 10 دروازه‌بان 8 تاش نظامنامه را شکسته پنالتی را میقاپند. بعدا در دویم تایم بارسلونا حمله خود را سر میکند. سمیدو خوب کشوده میشود، سوارز باشد با او پاس میدهد و حالت تکراری چخلی که در یکم تایم در پیش دروازه بارسا رخ داده بود، همین چیز در پیش دروازه اتلتیکو رخ میدهد. سرعت بلند رسیدن بازیگر و خواهش خود بازیگر دوام دادن حمله باشد، بلکه پنالتی کار کردن. مسی ضربه 11 متره را زیبا به ثمر میرساند. اگر تو خواهی اوبلاک را فریب دی، تو به مانند مسی ضربه میزنی، وگرنه اوبلاک تو را فریب میدهد. باز تکرار میکنم که همش به مانند اپیزود پیشینه رخ داد. سرعت بلند سمیدو میگذرد، او رو میرسند و او نیز کینوگی خود را میپرتوید. پنالتی، اوبلاک در لینی دروازه ایستاده میفهمد که با مسی شوخی کردن ممکن نیست و همه به این چیز اهمیت میدهد، لیکن هیچ کس به اون اهمیت نمیدهد که فوتبالبازان پیش از ضربه خط رو میگذارند که از روی نظامنامه ممکن نیست این کارو کردن تا اون وقتی که مسی ضربه نزند. اگر گل شود تو باید پنالتی از سر نو زده شود، لیکن داور این کارو نمیکند. بعدا من همش رو به شما میفهمم که چی رو در نظر داشتم. بعد 10 دقیقه کاراسکو باز از پیکه میگریزد. بله، باز از پیکه میگریزد. او را سمیدو دریو میکند و وقتی که میخواد از طرف راست او گذرد، ناگهانی پای کاراسکو با پای سمیدو میرسد. بعدا کاراسکو پای دومی خود را میزند و به زمین میافتد. باز پنالتی، ساول ضربه، گل. تر اشتگن توپ را میرسد لیکن قاپیدن نمیتواند. لیکن بینید که بازیگران اتلتیکو پیش از ضربه زدن خط را میگذرند. از روی نظامنامه باید پنالتی از سر نو زده شود. در مجموع چی رو باید گویم؟ هر سه پنالتی ها از روی قانون بود. بله، یک خیلیش به مانند کینوگی بود، لیکن از روی قانون. دوبار بعد بازی در پروتکل همه این چیزها رو می نویسد. کمیسیا باشد دیگر با او یگان سوال نمیدهد. گرچنده وقتی که پیکه میخواهد با سر ضربه زند، از پشت او حمایتگر اتلتیکو اورنج خود رو میماند. در اینجا من با دوبار سوال داشتم، لیکن این رو هم پای سر میکنیم. گپ در دیگر چیز است برادران. سوال در اون است نمیدونم عدالتانه گپ زنیم همه اون مومنت ها رو که ما نمبر کردیم، خط رو گذاشتن، برآمدن تر اشتگن که این رو ما الکی حل کردیم و دیگر. ازدانه گپ زنم اگر همه پنالتی ها از روی نظامنامه زده شود، تو در هر یک بازی اولین پنالتی ها 3-4 باری میزنند، برای اون که در یک حالتش فوتبالبازان خط رو میگذارند، در حالت دیگر باشد دروازه‌بان نظامنامه را میشکند. برای همین چخل گویم این خیل بازی ها تمام نمی شود. من که خود در فوتبال بازی کردم همش رو میدونم، لیکن یک چی رو من نمیفهمم برای چی دوبار در همین بازی، مخصوصا در همین بازی همین کارو کرد. برای اون که علام‌آور است. نه، من نمیخوام اپراودن یکوبم، پروست علام‌آور است. آدمانی که این ویدیو رو تماشا میکنند و شما دیگر دستا رو دستگیری میکنید، یک بار خود رو در این حالت گذارید، میبینید چه خیلی ناعدالتی است. بیاید اکنون درباره بازیگران گپ میزنیم. بازیگران خوب در این بازی کم بودند. اینهایی که پوچ، لنگله که عین حال او را این خوبی بازی نشان میدهد و نگاه نکرده به خواجگی میده چوده بودن بوسکتس در میدان دیگر است. دارمون بارسلونا خوب بازی کرد، نه از بازی پیشینه دیده. حاضر من و شما باهای بازیگران را نشان میدیم. شما باشد در کامنتر فوتبال بازی بهترین را انتخاب کنید. اکنون درباره کیکه ستین من در اخیر درباره جدول خلوها، درباره مشکلی ها و دیگر چیزها گپ میزدم، لیکن امروز درباره این گپ زدن معنی ندارد. برای همین درباره کیکه ستین و سخم او صحبت میکنیم. در مو مدلی که او در این بازی استفاده برد خوب میتوف، راضی شوید، لیکن انتخاب فوتبالبازان اونقدر نه. لوئیس سوارز هم وقت از اول دقیقه بازی میکند، لیونل مسی باشد تماما استراحت نمیکند. باز لوئیس سوارز نگاه نکرده با بازی‌های پیشینه که در یک خیلی مومنت ها
хело бад бозӣ мекунад, нигоҳ накарда ба оне ки ду гол ба дарвозаи Селта зад, лекин дигар ягон кор аз дасташон омад, махсусан дар бозӣ бо Атлетико. Уро таоман иваз намекунанд. Боз дар инҷо савол ба миён меояд барои ивазшавӣ. Кике Сетьен пеш аз саршавӣ сезон гуфта буд ки 5 замена ба манфиати Барселона нест. Дар он вақт мумкин ӯ аллакай медонист ки ҳеҷ касро иваз намекунад, ё ки ӯ намедонад ки дар бозӣ 5 ивазшавиро кардан мумкин аст. Лекин дар инҷо ман пушти Сетьенро мегирам. Кике дар замина бозингаронро надорад ки бозиро дигаргун кунад дар майдон. Худатон як бор нигоҳ кунед, дар ползашта ҳамаро истифода бурд, ҳеҷ кас дигар намонд. Сержи Роберто баъди травма баргашт, ӯро истифода бурдан мушкил буд. Де Йонг травма дорад, киро бояд сар диҳад. Артуро бошад ба Турин парвоз кард то ин ки бо Ювентус шаҳрнома бандад. Баъдан ба Каталония баргашт. Мумкин таоман хоб нарафтааст. Шумо мехоҳед ки Сетьен ҳамин Артуро ба майдон сар диҳад, ки ӯ аллакай ба дигар даста тааллуқ дорад ва ӯ аз ҷиҳати физикӣ таоман тайёр нест. Ки аст боз? Мончу, Калядо, ки ҳарду онҳо дар ҳамла бозӣ мекунанд. Ана дар ҳамла бошад, претензия ҳаст. Масалан Луис Суарес, ки ӯро бояд дар мобайни бозӣ иваз кунам бо брейтивети тару тоза. Ва ман боварӣ дорам ки ин ба мо натиҷа меорад, барои он ки футболбози тару тоза дигар хел аст. Бо Лионел Месси ҳамаш фаҳмост, хеле ки ӯ худ дар интервюаш гуфта буд, намехоҳад ки ӯро иваз кунанд вақте ки ӯ метавонад бозӣ кунад, Лионел дар формаи беҳтарин қарор дошта бошад. Барои ҳамин ӯро иваз намекунанд. Ҳамаи ҳаминҳо ва ҷангу ҷанҷол дар даруни даста ба мо ана хел натиҷа меорад. Як бор ба ин сурат назар кунед ки чӣ хел бозингарони Атлетико дар гирди Симеоне ҷамъ шуданд. Акнун ба Барселона нигаред, ҳар кас ба кори худ машғул аст. Сарабия ба бозингарон гап мезанад, Месси бошад об нӯшида истодааст ва гӯш намекунад. ҳамаи онҳо титу пора обро менӯшанду гӯш накарда ба майдон бармегарданд. Дар инҷо чӣ хел Сетьен ба онҳо тактикаро мефаҳмонад. Бисёриҳо мегӯянд ки Кике Сетьен дар охири сезон меравад, яъне дастаро тарк мекунад. Лекин ман боварӣ надорам ки аз сабаби бозӣ, барои он ки ӯ нав дастаи полу паршикастаро сохта истодааст. Агар ӯро хориҷам кунанд, то бо сабабе ки даста ӯро гӯш намекунад, барои он ки ӯ тренери авторитетни нест. Ман шахсан худам дилам ба ӯ месӯзад, нигоҳ карда ба оне ки лидерони даста бо ӯ чӣ хел рафтор мекунанд. Ин даҳшат аст, бовар кунед. Чӣ хеле бошад набошад, тренер аз ҳамаи инҳо калон аст, ҳатто ду баробар. Аммо ӯро гӯш накардан пастии одамро нишон медиҳад. Нигоҳ накарда ба оне ки ӯ чӣ хел тактика дорад, чӣ хел дастаро пеш мебарад. Бо тактикаи ӯ бозӣ кунед, агар мағлуб шудед, хай мегӯем ки ҳамаш айби тренер аст. Лекин ӯро гӯш накарда, чизе ки мехоҳӣ дар майдон нишон медиҳад ва болои боз тренер гунаҳгор аст, инро ман намефаҳмам. Дар маҷмӯъ, дар бозӣ мо худамон ғолиб набаромадем ва сабабашро ҳамаи мо медонем. Хатогии доварон ё ноадолатии доварон ҳамааш мегузарад. Қаҳрамон шудан аз рӯи математикӣ ҳаст, лекин боз мегӯям ки ҳамааш аз реал вобастагӣ дорад. Вақте ки Сетьенро таъин кардам, ман худам зидди ин будам, лекин ҳозир ман ӯро дастгирӣ мекунам. Намедонам ба футболбозони Барса чӣ лозим аст. Сарабия ба онҳо дод мезананд, онҳо қар карда ба роҳбарият даъво мекунанд ки Сарабия ба мо дод мезанад. Ман намефаҳмам, тренер бояд дастаи онҳоро буса кунад ки онҳо бозиро сар кунанд ё ин ки наборот шавад. На инаш туғри мегирад, на онаш бародарон. Ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.